شبکه اینترنتی خزینه معرفت تقدیم میکند. بسم الله الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظیم. برادران و خواهران عزیز، و شبکه اینترنتی خزینه معرفت ابونه شوید. بهترین نوارها در شبکه ما. دستگیری شما پیشروی ماست.